И овде исто е за да се спустају чамце бродови. Ово им е паркиралиште. И што е ова катамаран? Она зграда е тај институт. Ту има као у рибнику што се оне корите, ту су матичници, ове пастранки, отокритски пастранки. Ту их мресте и онда изваде млади и онда пошају право таму у језеро на тај дел где сме били сад на пецење во Лагадин и тоа Елшане, Пештани таму пред Пејца. И оно се проди где е најбоље. Да, има ту заштиту, има ове трске, има дубина, има се. Ено их извади, они су извади. Да, сад ту не можеме да се... А може, са страна овде. Виж има вода, зашто вако вода, зашто не се? А види овој чамац каков е. Стари чамац. Ово су ти билјани извори. Ово ти е таа билјана платно белеште на Охридските извори. Овде се тие извори. Ево вода го иде. Ресторан. Статуа, пише Билјана со платното, тоа е од таа песна. Види таму. Ај.
Voda u ovo vrijeme, pitka voda će nas piti. Totalno ne iskorišta. Види колку е интересантан овој брод. Види. Видиш, пустили су тако да пропада. Види ово дрво колку е. Ево тоа ти е институт. Овде. Ту се мести пастранка. Само зашто су онот покрили, не знам. Али мислим да има и отворено. Ovo su mlade pastranke. Dođi da vidiš matice koliko su velike. Evo da vidiš kakva je prava ohridska pastranka. Kakve ima izraziti tačke na nju. Ima i crveni i mali. Da, tu su mali. Evo, bili su više, ne znam zašto. Možda su unutra u ovoj deo. Ovo su samo izveđeno napred. Vidiš kakva je specifična. I po boja, vidiš kako je maslinasta. Od ozgo neka specifična maslinasta zelena. Evo. Vidiš. Ovi su pa negde sredna golemina. Bili su i pastranke od 5-6 kila. Možda su unutra. Stavili unutra. Ne može da se vidi, vidiš kako su tako stavili temno. Ovo je sve bilo puno sa pastrankama. Sad, ovo nisam video do sad. Ovaj objekat što je ovdje. To je sve bilo otvoreno. I neki kvartu malo, da ključ malo tamo. A? Tu imaju i više se malo. Vidi kakvi tački, gledaš? E, pogledaj. Vidiš? To je to. To je ta prava ohridska pastranka. Ista pastranka ova je kad se stvaralo o Mavrovsko jezero. Ista je, odavde su nosili u Buret. U Burinja su nosili tamo i prvi, samo ona je malo sad nešto modifikovana, razumiješ, preuzela svoju boju šare. Evo, ovi su najvelike do sad, evo. Vidiš pa ne boje se. Ovo je moj prosek, negde mislim da je negde oko 4-5 kg. Evo. To je stara matica. Evo, vidiš.
Stojiški komar. Tudi i tamo, viš šta ima vam blizu. Hm? A još kod jedan tamo gdje je. Čekaj da vidim. A još kod dva je tamo stoji. A, da, ovdje su krupne. Vidi, Zašto voda je malo mutnija od ovo što kažeš ti maca od ove topove? što je? Bravo. Kad dođe staneš? Kad dođe staneš tamo. Ovo vodi ima ove manje. Vidi koji. I ova voda je jedna od izvorišta ide. Razumiješ? Od samih izvora. Pa ovo selektiraju najvjerovatno oni po godinu. Šteta što ima ovo belo od topova da se ne vidi. Inače vidiš. To je to. Pogledaj. Kakva je ta specifična boja. Zelenku tu ima. Da. Viš ima i male. Ima. Oni selektiraju po starosti. Da. Vidiš i sitna i pazi, vidi koliko je sitna, a ne dire je. Može da je pojede bez problema. Da. Sad kad ti dođe ti to ne stavi. Znači ovo se zove Hidrobiološki zavod. Znači tu je institucija, stara zgrada, godinama, ali funkcioniše još.